Siringa ngediski asiyamasoka analyst asiyamasoka analyst samahamsha wasekasi siringa ngediski sithi sinthathe ngamehlo engqondo sinibeke kwesikama. Hi, welcome to Diski Podcast. Please like and subscribe, even ring a bell on our channel. Nje besithi nje hayi asichithele isikhathi senu sithi nje namhlanje uMoshavene ibhaka zimpinda kwamadoda namhlanje ibhakabhaka lekhosi abafana basephefeni love and peace nabe nina likhapuli nihamba ne-stadium kunje ngabe ucabangani sisi ngegame yePirates neChiefs? Yebo uyazi musina ukuthi iPirates neKaizer Chiefs abathandani njengathi manje soyidlala lento le e-stadium. Ngawari wena ngiyombuyisa lo yombeka phansi Utheki proud Mina ngiyajabula njengoba kuzobana nalento ukuthi siyahlangana imindeni iyahlangana namhlanje kepha kuyophuma unumber 1 uyi1 since seyiyenzwa lento sithi ayeye Khosi forever. ngayile shona ndaba ngathi ibhakabhaka ubaba ikhosi indodana ubazwile bathi lemeni ngehlanganayo ngathi Sundowns abantwana bangaphansi sithe masithanda phakathi des mina ngalela namhlanje kube draw so that ben kiss ekhaya Stakanda matlabu wasekazi lawa gijimayo iklub yase-Orlando West neklub yase-Orlando East mara ansasi amaklabhu wase-Orlando East nase-Orlando West kuphela amaklabhu wasemsawawa amaklabhu wase-Afrika uyabo leya fleke yekhosi ichazwa uthando amafans analo ngalamathimu wawo ayi-2 ubaba nedodana Orlando Pirates ezingamagebhulu ezimnyama ngekale namadodana iKaizer Chiefs amakhosi abafana bakatshintsha Guluva Mutawu Pakaniya namhlanje azikho kosikamamizeli isigodi kodwa sise-FNB Stadium lapho kuhlangane khona amacembu amabili amakhulu kakhulu i-Orlando Pirates ezingamagebhula neKaizer Chiefs amakhosi. Wena Pakaniya ngabe ubonani ucabangani ngegame yanamhlanje? Ngoba labafana laba bebajima eBelgium bathi bajimela idabi yethu ngeke balunge phela lapha. Thina sijime strong and sidliwe strong and sikwate strong and sifika ne3 points phela. Namhlanje nje kuyanyiwa nje sokuthi kuyobe kumnandi baba. Gola we. Ngisho nje nge3 nje ngibuya naye lapha. Hayi siyabonga Pakaniya namakhosi athi nawo kungenzeka ashaye i4 uthini wena Pakaniya ngalento amakhosi ayishoyo athi hawu ngeke nathi namhlanje asivumi le ndaba. Ngeke babuye baba. Kuthi nje bayaphupha nje iphupho labo nje bayazi ukuthi hayi la induku ivuliwe sishaya sala kwasana squad empela njengoba vele siluze kanje hayi bona sidila ngabo namhlanje injabulo nje sikufisela inhlanhla Pakaniya awuthi soxoxa namakhosi awu sibo China nizamazi le ndoda la kule podcast yethu akhala naye ukhala njengomsomi wakhala njengoneyo wakhala ngecoach wathi hayi coach ayiziphathi kahle ethimini yethu kodwa ke awuthi sibheke nje ukuthi uChina namhlanje ucabangani ngegame yebhakabhaka nekhosi. Okungichaza ngale game namhlanje ukuthi wonke umuntu uphansi so sibeke kuma lose enesazi ukuthi idabi ke ayipredicteki wonke umuntu usemandleni akhe so into uzoyisho namhlanje ukuthi ibhakabhaka libheke nekhosi libheke ukuthi wonke umuntu alale adlile kube mnandi babukeli bethu. Ngiyabusona China ngathi uthandazela idraw. Hayi angikho lapho ke mkhulu mina ngifuna lezi zami zihambe phambili amakhosi nje abe njalo. La number 1 sikufisela inhlanhla khoselite asibongeni bona nje ilanga lami impela uyababona abakhuluma kanye abafuni ukusilalela amabhakabhaka namakhosi kodwa size kuwo la sivakashele bona kodwa socela ukuthi bazisho ukuthi le Pakaniya lekhosi abobani wena mfowethu
de mina uvowasho ngalo wona puthe Nginikeza imic, mina ngijwayele iba. Mina igama lami ngesizwe amasijwa. Ebholini bangibiza oba ugoshi. Pirates ngithi yani. Ngithi isikole njini? Sisizozo efabiki. asibawe doda amakhosi amashe njengokujwayelekile hayi azoyitobozela la awophayiwe biliphelela la sije masithanda sijabulile ukhuluma nebhakabhaka nekhosi awuthi sihlabele phambili sobona amanye amabhakabhaka namakhosi asikho isikhathi esingafiki u3:30 sekana eduzane sasishilo nasekuqaleni sathi ubaba uMsomi yindoda esebenza nenyama yentoko sithi la kaMsomi sinawane nakaNomzamo ulatholakala khona inyama yenhloko wozodla inyama kwaMsomi kodwa lamhlanje azelanga indaba yenyama sizobuza uMsomi ukuthi ngabe ngale game yamabhakabhaka nekhosi uyibona kanjani namhlanje Shalele baba nyawo. Ayabonga mfowethu yabona namhlanje. Igema ayiyabutsheni bekobe ligansi u4 by lapha eFNB okhambeni elibiza zobe ichukuzana njengomuntu othi ngaleso sikhathi kobe gugga iscreen egroundini ngithi namhlanje noma ngathemba iCostam ngoba nakhoda namhlanje kodwa namhlanje oba ubhekene nenkosi ezimnyama ekamagebhuli ufuna ukuyitakaza phansi ufuna ukungqoma amaphisi ngifuna ibhoko amathamba vithike wathatha ngiyofaka emathuneni ngiyikhosi fulani namhlanje ngivuka ngani ibhakabhaka ke namhlanje i3 point ngifuna lapha eNachubeka uzothi kumshelelelele simzwe ubaba uMsomi athi namhlanje indodana yobulala ubaba njalo nawo ubaba namhlanje ngizombeka nje isayida kodwa sinomhlawula ngembuzo ngoba kushaya umuntu omdala akulunganga lukhipha inhlawulo umhlawulo umuntu omdala umgeza amancavuze yasemndenini uthola ukuthethelela ngizothi nje ngamabili kwelilodwa bese ngimyeka umuntu omdala ubaba nginike nje lo 3 point nami ngithi ukufaka ngoba nazi-ke nani ukuthi leli viki elipheli ngoba lokhu ngikhalile mithi ukhoja sinaye madoda shayela iStellenbosch sayishaya sathatha 3 point kodwa namhlanje hayi izolala ibonene bafowethu ngiyayidinga le 3 point sengizocela kuyo umadala ngithi kumadala lapho khambeni eFNB sije masithanda agale srelatiski samahamsha wasekasi afrustani disk kakhulu diskini asiya masoka analyst asiya ama-commentator sikhuluma nje nama-fans wediski abanikazi bebhola abapha lamaklabhu imali le lamaklabhu anayo namhlanje sikhuluma nebhakaniya la lizozichaza ibhakaniya ukuthi liwubane Yeah, ukagiso la up the Bucks. Authi supporting Orlando Pirates from birth. Time ala beli Orlando Pirates fan namanje. Ngisasho ngithi hayi ngiyayiphakamisa. Once and always. Asithukanga namhlanje idabi. Give me a good blind play and iyanqanyuka in and out. Even outside the bayibiza ngani? ngaphandle Bayibuyele le game ya. outside the country Zumara namhlanje kuyokhala. It's either coaches are being kicked out or coach being kicked out. It's a big one. Obviously, we are contending for e-league and e-league Dallas ngaitu. I mean, it's like a decade or so that we didn't get the chance to clinch the league. yeah It's it's over 7 years manje lamaklabhu angayitholi i-Sundowns idominator mara namhlanje nje wona wabhakaniya uthini ngegemu yekhosi nebhakaniya uthi yini endlulayo Obvious, once and always, Orlando Pirates. Yazula namhlanje. I think score is over 3-0. Why? Because amachita mele akhuphule itemare and today
They have to win. It's up to them to win the league because of today. And ayikho lento leyo ukuthi basitshela ukuthi we had to beat Sundowns we don't have to beat Sundowns in order to win the league. Manje sizuleke iproduction yofowethu uthi namhlanje amabhakaniya ayadlula ngo-3-0 and sibazwile nabanye kaMsomi bathi amakhosi ayadlula nawo ngaboma-4. Uyayithola ndini asazi kuyozala nkomoni namhlanje zimbi indaba madoda. After Parks, what's always? Siyabonga. Awusitshele nje dadewethu ukuthi ubani wakwabani wakuphi into yokuqala nje eswini yakhe. Ngidoni Makhubela. Ngihlala eGrobler Park eRoodepoort. Namhlanje kumoshakele eMsawawa iKaizer Chiefs amakhosi abafana basePhefeli nebhakabhaka. Wena ngabe uyikhosi okanye uyibhakabhaka? Ngikhosi Farai. Ungasiphawulela uthini nje ngegame yanamhlanje mawucabanga yini ezondlula yini ezowina le game yanamhlanje? Ngibona iPirates iwile phansi. Manje. Ngibona iPirates izodliwa. Ngipredicta 3-0 today. Yeah. Ikhosi yethatha namhlanje. Hayi siyabongela Khoselithe siphisele intanta kule game yanamhlanje ukuthi kube njengoba ufisa Khoselithe kodwa uyagembula sometimes awugembuli bongayifaka imali yabo uthi hayi Khosi izowina. Hayi ngayifaka today. Bengayifaka today. Uthi hayi siyazula. Ngibithizani. Hayi lo siyabongela Khoselithe. Thank you so much. Sije masithanda. Yes, yes. Silver plan are $250 per month. Gold plan are $350 per month. Platinum plan are $450 per month. And for our seniors, a special pensioners top up at just $80 per month. Because at KV Funeral Home, we believe every farewell deserves respect, care, and dignity. The dignity. Proper engage. Namhlanje asikho kwesikamamizela isigodi eOrlando Stadium kodwa manje asebathi arena. Namhlanje se-FNB ugijima ikhosi nebhakabhaka. Ngabe wena mfowethu ubani igama lakho phakathi kwalamaqembu amabili ikhosi nebhakabhaka usupporta yiphi? Ntate ke gare opo ke supportile Lekhosi. Lekhosi le a wina today. Sharper fire and that. Yini into ekwenza ukuthi mhlambe ucabanga ukuthi ikhosi lizoshaya iPirates ngabe indlela othemba ngayo abafana bomakhosi or isifiso sakho nje leso? Isifiso sakho. Yashaya Lekhosi. So uyadlula namhlanje. Yadlula namhlanje. Mobhekela uzokora bobani? Uzobonakala manje yashaya namhlanje Chiefs. Hayi. Wa ke usabuwa ore Sesotho because ke utlwa hore ke motho o buang Sesotho kapa Sepedi kapa Setswana o reng ka game ya ka jeko ya Pirates? Ka jeno Chiefs ya shapa ntate. A shapa makhosi. Ha kena taba tse ngata ho. Siyabonga both. Thank you. Welcome to the show, everyone. This is your weekly stop for the latest soccer news, stories, and big talking points from around the world. Whether you're tuning in from home, on the road, or straight from the stadium, we've got you covered. I'm your host, and today we're breaking down the matches, the moments, and the players making headlines. So sit back, relax, and let's kick off with the biggest stories in football right now.
Wayana, Wayanua, Wayatits, each knee, Wayana, Wayanua, Wayatits, each knee, Wayana, Wayanua, Wayatits, each knee, Wayana, Wayanua, Wayatits, each knee. Ke ja dikatse o tsepe ke le China moya wa tsona ha qeta ke ho maela ba re corona ke a bona ba ya sleza hona tshwela ke fake e se ke ya ma China ka kauno phatsi ke ba kena ke khutle ke tauwe ha ntate ke China na ile walk with ba drunken master ke repeat fela le China la di rasta ka ga dintwana ke bula diraka ke se soto ko sa setse peanut butter chanji ha ba le di ka monata Little but a pit bull like him, Bariki dojo, Nike yet a state. Say, Lanya, Mastaki Munkela me, Jeremy, Kadi Piki, Kihunrele me, see, Hababu, Una, Makin Sulaka gate. Japanese, China le jampapa ka ditiki, empele ngombatha kipi ya ka paniki. Buddha bless ke trina ka mitjhini, ke kopa fela meditator medini. Halong ya ka kitlo tsa ka benzini, molomo monate bona le manyatini. Banta le tsela le kubedu, nka putsela molomo ke be balini. Kotsa machana bo Buddha le maninja, re ja dipeti di katsi di dinja. O vukutsela mahlonga marinta, spinning kiki ko waka ska makinta. Botsa tsipi ke na ke hlabantipa, drinking style o bona ke shapa tipa. Ke wotla fela boloi nga ka fihla, nka o bola bonono le ka sphinya. Dumela ntate Neo jwang? Il a peu eu le show vous êtes. Ntate Neo man, ka tseba man o le khosi. So re qeta ho sheba dadi yona jwale. So re kopa o ntjwetsa re diphoso tse di bonang tsa Kaizer Chiefs ke tse feng? Tse etseng. Bozo ngata bone bafana ba di timite teo di leng gona hore di coach ye o tse wa le o tsane le pretso kwa lebwa mara ntwe ba ka di coach mo Chiefs. Activists mapo pile ki wa no ga bosa male ma go sheba da polo o le khosi ntwe ma tsa di coach. So ne bafana ba re wa ta coaching mate. So bafana bana ba right bothata di coach. Biri ba fela go bafana ba ba di coach do ila o me no shebe ke me o shebe ke ka fela bafana ba la ba go bane to ba tlang weza eza. So ka o tibisa goalkeeper le mtibiseng ska rona ta re poetse o mong o ka jeno se le tibise o different wena be bone ne le jwang. Oh, good look just before game one goalkeeper lazy just before game ka go abe le mala. So goalkeeper ma se pegwa da ka o jiwa bona ka je. Goalkeeper le sione tsa di tibe ka je. Mare tabe ya coach yona is very important was it. O jwa blue. Ki bone ta bon a wotse black card wotse. It's faithful. Ko shubu jiwa that mkhubo jiwa kinana batho ba ba ile se ya o bonana batho ba tswang le o le so batho ba happy le sembulu Jack nanu ntate ke go po botsa sta ho le khosi tjena cause nna ne ke tseba le khujwa ke le khoa jwale se le motho wa mpolella ka mo le hlaporong hore motho na ne le interpret hona jwale se le khujwa ho etsahala mantlana no the water futera na mo
Pose mola would this a coach is a more it's about what about doing interpreter the banging the assistant but the coach who see the interpreter the cook that one of the Jesus to coach give assistant direct interpret Mtoke ushogwe mola ukasha kousa utalada kousa museo mawache mon utisa mu South Africa tevela coach au kadote wala coach usia interpreter li assistant zake chona jo coach give assistant coach said il dengu sata kwa zega khona coach cheese mela drive bona schemes za cheese di khalla coach cheese cheese di atoka sa santi ka schemes za cheese said it is a lada manager ule lambe nandat jane wandat ule ule nam tanke tani be c'est tout penalty che penalty da yezam tu alles jeppe utela che in ne sa tu alles que la che diese ha what quella dove tu pour la jouer je vais au on avait dit qui est là qui m'a fait cause of the cause ça c'est la finish toi I can see more now Baba sir this her coaching di bambini stavano anything very yante idinali ayo se fa ta inali qualify is a qualify and then you attack una le ile di tapit steady job c'est le solo ti se le loya Você pô, deve pedir você veris begashi so wesa serino ena why bam shoide so na sebi wasn't be don't know se tingile so le fe la te to chiga na ga ka no da suitara tela prima o bata in katan hanza ta happy game go goalkeeper ke dole mai ona team mal before ke we what we awal ga bacho da bank ai bona uski ona mi bona goalkeeper walo no limit ayo eno gasi trust Ragio awa beta ragio e jalo le ragio awa tata ça va pli mare la hauteur na cause pas trop dire bien marqué awa tempo dire ça va faire ga faire on est dit deuxième match de stadium on va la prendre eu vou dire c'est South Africa ou je vois que ma tête amana disse wani pas ça mata ça tout futal can we dire ça say that's me Ngono nyala fana bafika la babone la matlapa abagcokisa kahle mabesile babone crowd igcwele bese bazothi bayazi bangasi next lo chiefs uze right ideology akusese ideology manje sekuyicoach akubona labafana bamosha ibhola lethu anyway how's life Tasbu ngisesekhona mina ntwana nakho Tasbu Mzethi ngiyaphila mfethu ngiyaphila hey ibhola man nyawupe man ibhola inyawupa awuyeke umuntu akayikhona ukuyeka la ebholeni Chiefs yafathuza man I think the most important part of this problem Chiefs iyo le man ukuthi it's a family business and abafuna ukuhlukana nemali right to get the coach right and get players ba mangami that's the problem if iklub kungeyomuntu that is why nami ngingafuni ukuthi ngithi iklub ayibeke kabani iklub eyomphakathi man so laba manje baku business a lot bafuna yonke into iye ngakubo imali sale kubo yenzeni that's the problem ukuthi iklub yasekhaya funeka manje bayimamarele abakhipha imali ukuthi kuthola ucoach right ama player right ba mangami baletha nje izinto ezingazinix man sharp baba
Haya sibonge siyagcizelela sithi silandele kule podcast yethu siringa ngediski asiya masuka commentator samajita wasekasi Afrostan diski adlalile diski that's why siringa ngediski yes ya yiwo ngirigijane laba